Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla ngithi angizokhuluma lolu hlobo lala bantu kuthiwa basingile. Hey, bayiqedile imizi yabantu beyibhidliza. Bawaqedile ama-relationship abantu bewabhidliza. Yabona phela ukuba singile ngesiqamba manga akumnandi, especially a lady. Yabo akumnandi ngoba akukhethi ukuthi umuhle kangakanani or awuthi ngasho ukuthi unjani kangakanani, kodwa ngibeka ukuthi umuhle kangakanani. And umbono womuntu osingile most of the time uhlezi usingile, but I don't mean all of them, but most of them banombono osingile ngoba phela bayalifuna ibandla labo, bayafuna abantu abazobajoyina nabo bebesingile. Kubuhlungu phela uma ukhuluma nje into unenhliziyo embi njengenyoka eshayiswe imoto noma imambe egxotshwe izinkomo. Uma ukhuluma ngento enama-relationship ayikho ilanguage ayikhonzile ngaphandle kokuthi hey, yeka phansi lento le uncengeni, nami yikho nje ngaye ngangicikwa yiyo yona lento. And bayingozi kubantu babantu ngoba makunomcimbi into yokuqala nje futhi abayenza baqoma emsebenzini la asebenza khona, baqoma